today let's the government official sorry. This is under Karbi Anglong. We have a beautiful we are not coming to campaign during MEC in to vote in Karbi Anglong. Kaladon kejing persyang ban penthut ikejing yalang na kebenta ke election sya GHADC haki atali kisnong ki bahap ha ke blok 1 ha ke si ba armenta ke tayo Henry kejing yalang kalaya ibe ya irti kumbalapan bed ha kejing jaban ningkong ke balaja ha ke pormen step ha ke snong thume ha blok 1 ke bedai syakithan moluber mojam ha po ke barato mukro constituency ha ke por balong jialang ke kertong jong keseng Indian National Congress ke kong Banika Selaban. Kumba saw haduk san ngut ki briu Karbi kilawan poisha kate ke jaka balong jialang ba kilas dang bandring video bat hadin kat to kat nepor ki nongbut jong ke kong Banika Selaban kilayok phone na ki pulit Assam bat betha ya ki ban nom penlong jialang yalap election ha West Karbi Anglong district ka kong Banika skala rai ban penlong no ya ke jialang tang kat to kat nepor khnang ban light na kino ki jingja Hakawai pat ke jingja shikan hun ki Karbi ke lawan poi hakasnong mukoi ram hakapor penlong jialang yalap election ukurtong jong keseng UDP jong kaman sangat khanduli umadi eswar kita ki brief ke balawan poi hakate ke jaka penlong jialang ke lawo dong wanya halor ke jing penlong ya kate ke jialang hasnong West Karbi Anglong district Henry nakal yang kinong kersyan umadi eswar ke layatai ni abat ki ba kate ke jaka kadang hap hapo meghalya bat beteng ke jialang. This is under Karbi Anglong. We have a beautiful we are not coming to campaign during MEC in to vote in Karbi Anglong. Did they have any proof that We have this is Karbi Anglong. Bagmanula kamu senharan. Obviously, bro. Bagyo dan karikat em langi surukai. Yada kami dari siau, dari sini. Kita cukup.